Cintong constituency angka Morinto Long ka Cingthur amo Kampu. Abarim Karbi Anglong Autonomous Council IM Karlitang Bhuban Chandra Tirang Amendment HSLC asar langki unduna tumapan Karcho. Kapta pen HSLC asar langki unduna tumapan Hanjang Lang Solong Karcho. KMSS Asong Japo Akhil Gugoy Hamren Nangkahumri. Kardom Pini prime time aberta kithanabang nili sami vilen rong parpi. Nonarjik tha bertang ton pen. Cintong constituency along taka Cingthur amu paprang pon bom asonsi thek pon long bom lo. Asonsi bu signify great troxy arni Karbi Anglong Autonomous Council IM Pradip rong pi kapin khat ateng pen ka Cingthur amu ing pupon. Lason si Morinto along Prime Minister Awas Yojana Gramin Thihek pen PMAYG ahem so hum trok lapen rong care sheet ahem BDC Chairman Khorsing Senar lapen BJP Cintong Mandal amai phu Joy Singh Bongrung ari deng pen ing pupon mai along non pen lapuan so se ka Cingthur amu kedeng along non kedo bom Karbi Anglong Autonomous Council IM rong pi along cherap chetu mate jakong horang pidun si Cintong along lapuan so se ka Cingthur amu deng pon thunang pu pusi mai along ningjepon. The Khakre Troxis to Chengthenta constituency angkang arlo surihni rakre sir cap aningkan HSLC asat lang long ki undun to ana tumapan bu signify krener cap arni Karbi Anglong Autonomous Council IM barim Karditang Bhuban Chandra Tirang amen pen Karcho padupon. Labang so Karcho amai along Karbi Anglong Autonomous Council IM kachirong pipi kacharipon amai along Karbi Anglong Autonomous Council IM Jagot Singh inti aluhi sarpo aman pen kachitong dun amai along MEC Pabitra Rongpi ACS Retire Pratima Burman ang Jokpani High School Headmaster Monsing Teron Rongagora High School Headmaster Maruli Bora Pendanglok pinangan kit hekiding atum chitong dun mai along kachitong dun aluhi sarpo Karbi Anglong Autonomous Council IM Jagot Singh inti hin pen sadlang ki undun atumapan Karbi Poho pen Archupon lapen kewang chilang arni lapuan susi kacharli ahin kapaprang don thekji aphan aning pathetikang bukajan pen anontarang Karbi Anglong life. Bu signify krener cap ada por phai kris ya por malam Hanjang Langsu kapta bukajan subdivision asai hemalong bukajan educational block kapta atum patir piponsi HSLC asat lang ki unduna tubaphan Karcho. Mai along sarsing teron pen kachari pon amai along Asis Kumar Roy pen mai ke phalam the than pachini pon BPEO hun mili bongrung pi aluhi sarpi aman pen kachitong don along man peng aluhi aman pen assistant BPEO jen tengti sub kapta amai phujilina terang pi ilapen kethe keding atum chitong don si Karcho amai along RDP don labang so amai along aluhi atum pen lam the ke jai pon laki an so se akang tu yang deng kacharli don pami thekji aphan pidi sore than pachini don lapen kacharli don pami theklote arni CAP lapen ipo atumaphan nongmedo po pupen chenglok pinangan alam chethan chimum pedo ponsi mai mesen examjin pen pechun Asam angkang pialong kachupang lim ke khamke kachisong ki uepin abang KMSS Asong Japo Akhil Gugoy pini hamren rong supialong nangkahumri ahut ningkan arjon ang bongching haphepin aget Gugoy ke wangajok DFO aget inkirkling West Karbi Anglong District Headquarter Hamren DFO sa Hemalong Krisak Mukti Sangram Samiti Mati KMSS Asong Japo Akhil Gugoy West Karbi Anglong Ongdung Song Klembang Phudo Pusitami Thang Parjuje Pin Pen Ingnam Raikom Asai Khiatung Pen Chingki Joy Pen Men Kewang Plutki Manghume Me Puta Chirok Tok Adaratung Pen Chethang Renti KMSS Asong Japo Akhil Gugoy Kewang Ajok Ningkan Arjon Kang Haphe Agit Pini Inkir Klak Puta Chethan Pon Halapu Akhil Gugoy pen rat angno kachipak lang pon anporta pherang ke pen karju pon ahut alangli kedamtang DFO Jatendra Sharma pen ketok pon akitab ketok along penangan Karbi Anglong arlo ador ke soba pen duwai sonsuri semar pon me pu alam pensi nang kahumri puta Gugoy hin pen chethan hamren jilakhon asolote মই ভাবো যে গোটেই অসমৰ জৈৱ বৈচিত্ৰ্যৰ এটা ভঁৰালৰ নিচিনা বিশেষকৈ ইয়াত ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টে যি ধৰণৰ নতুন নতুন ফৰেষ্ট ৰিসোৰ্সেছ মেডিচিন প্লান্ট অৰ্কিড আৰু অন্যান্য ধৰণৰ বিভিন্ন জৈৱ বৈচিত্ৰ্য ইয়াতে নতুন নতুন ধৰণে উদ্ভাৱন কৰি আছে
এটো কেৱল অসম বা ভাৰতবৰ্ষৰ কাৰণে নহয় গোটেই পৃথিৱীৰ কাৰণে নতুন কথা তেওঁলোকে কৈ আছে বিশেষকৈ পূৰ্বৰ ইয়াৰ ডিএফও যতীন্দ্ৰনাথ শৰ্মা ডাঙৰীয়া তেখেতে ইয়াত কেইবাটাও নতুন প্লান পৃথিৱীৰ কাৰণে গোটেই বিশ্বৰ কাৰণে নতুনকৈ তেখেতে ইয়াতে উলিয়াই দেখুৱাইছে ইয়াৰ পৰা হামৰেনৰ পৰা উলিয়াই দেখুৱাইছে ইয়াৰ জংঘলৰ পৰা উলিয়াই দেখুৱাইছে আৰু সেইকাৰণে আজি ভোগেশ্বৰ তেৰণ কয়দেউ তেখেতৰ তত্ত্বাৱধানত আমি ইয়াত চাবলৈ আহিলোঁ যে কি নতুন প্লান আচলতে কাৰ্বি আংলং জিলাৰ পৰা হামৰেনৰ পৰা কি নতুন প্লান গোটেই পৃথিৱীৰ কাৰণে এতিয়া আগবঢ়াই দিয়া হৈছে ইয়াতে কেইবাটাও নতুন প্লান তেনেকুৱা দেখিবলৈ পালোঁ যিবিলাক প্লান্ট মই গোটেই জীৱন জৈৱ বৈচিত্ৰৰ কাম কৰিছোঁ আপোনালোকে সকলোৱে জানে অৰ্কিড পাৰ্ক আছে আমাৰ তাত অসমৰ সকলোবিলাক জৈৱ বৈচিত্ৰ্য আমি সংৰক্ষণ কৰোঁ কিন্তু ইয়াত যিবিলাক প্লান্ট আছে সেইবিলাক প্লান্ট আৰু ক'তো নাই কেতিয়াও পোৱা নাছিলোঁ যিবিলাক বস্তু গোটেই পৃথিৱীৰ কাৰণে নতুন একোটা ডিস্কভাৰ একোটা আৱিষ্কাৰ আৰু সেইকাৰণে আজি হামৰেনত এই বস্তুখিনি চাবলৈ আহিলোঁ চাই বৰ সুখী হৈছোঁ ভোগেশ্বৰ তেৰণ কয়দেউৰ তত্ত্বাৱধানত সেই বস্তুখিনি চালোঁ আপোনালোকে সকলোৱে আমি জনা দৰকাৰ যে যতীন্দ্ৰ শৰ্মা যিজন আগৰ ডিএফও আৰু এতিয়াৰ Hamren along nang kahumri jasemet hamren DFO hamren division along alangli nang humri si pini ladak adap alangli nang lelo seven isi ma humi mi alamang ke alangli ko pia thesi ke bang kosona phansi ke bang abang ke nutum non mai ka chini pona belang stambe ladak gate along mang ke ka kir klak la son si thai ponong na ben ong dung atum ke ladak kilut pon long le na si alangli thengpi arong ke Yatindra Sharma alangli pen kitab ke tok pan chotong adana kohumri chotma mate kapre recreation park forest pen ki claim pondu hala so bahata ngatar lip tong ke bang ma la solam nil tum thang ta no ka chini ba ka belang sitami majok ta arlo lu nong le hala dak tum ga bonta isi manghumi mi abangki hamren along protection ranger bhogeshwar teron pensi along keja thekponlong lasu along dongkamukam firestone MCA along anta homridam news desk report Karbi Anglong live Pini prime time abirta bangke lepon sikang tonik long dumi thakme kardong